bro tu saja sini siapa pidan kamera kau bisa juga kalian bah. Dah kejeng sumar hijau belai terang dan naik teh. Akan aku buat apa sendiri ngampu apa tentang sih. Tumba pilih introduction ke bang aku apa ni kayak film entah akan aku tutorial kalong bah kejeng right Christmas. Karena kejeng right Christmas kalong kepada kami siapa kalong kepada senat siapa larangi tem yang kena kejeng right nomor supaya si benai berlok ke Christmas kala boy umdoi si benai ru December la boy mental ada headlight rig deh baru kita giba long giba interest ba ban tem ane bakwa panang ban tem kana kejing rai kalong padon kam bahaya pi we baru tam ha kana pol Christmas pila ban tem kana kejing rai bat perlo jumpi bat giba yang tem bat di men ki para baru kalong befiero la ban rai lang kana kejing rai hang no jaga bat village kai village jang ane leja kumtu picnic Christmas kumtu la man roy kana roy kalau bahasa tanah do kata-kata pergi kentin ro kilong ke bahasa tanah do kata-kata joy to the world the Lord has come kejintu ke pertai nomor play utrai kan rat lo wan berbedi makana pertai mo kalau ke ege ba tanah sa kentin do kana kejing roy the ma pilih introduction ke ba man ku ban kai pi mentang ku ban kai pi kana kejing roy ku ban pai pi ya kana kejing roy ki basuk but kumno pin tem kena kejing right step by step kumno ban pin ritem kena kejing right ke jumpi mo boleh jiban saya upper lock teh ajing cha kena kejing right ke bang aku ban kai tim ta kena kejing right smart kat ngapa ban kai pi kumno pin tem kena kejing right na UPD nomor lada pitem UPD mano kila ban right kena kejing right hakano kena kopor lada te performance step te performance made lan eto de kopor men sniro ngila ban ruah Yahudi rela rang tempat ha na kiwi pat iki am kasong ha kapor bat ni imla ban ruah ya kena kejing ruah ha kaju ki ha kapor la kajong kapor rela ngat ngi tem Yahudi bat ngila ban ruah kena kana kapor bat no panoro ngila ban ruah kena kejing ruah teng apa ban kai pi ya ki common ki ban ngila ban tem mo tahi tek mbap sila tepi hagi video ke bang masya jika ya pi kumno pintem ya kene ke jingrai lane karau jung UPD larang item jingrai na UPD ki kita kirau ni siapa pila tip ring ko ban kai biang mata karau jung UPD kedai D A B minor wan biang hu G wan biang hu D D A B minor G Kino kita kira pada kepiting pada kalau kumne pada kepiting kalau kumne way kepiting kalau way up way up, way up, way up, way up, way up, way up, and down, 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 down. De ni perlu membuat cuban Islam yang gua menikai pi mentamo berkajing ruai. Mentagi yang gua menikai pi berkena kajing ruai mo saya ngapa perlu mo. Namla menikai pi baru pi ni kidikot rei ngapa menikai tangi pi katu ni kidikot rei kawe kidikot na kawe berkadikot em kalong hikum jo lada pila tebe kadikot ke banikong kadikot ke baaro kan ya hikum jo kiki ba pitem ro kidiki tuju kiki mo saya baik perlu. Ngai siapa mati setengah dengan kejeng ruai, pada kena tutorial ke bab mentah. Saya perlu supaya saya subscribe, supaya saya like, supaya saya share lang saya perlu. Ngai even tak babun lagi pun sama kejeng ni penlut ke por di kampai sudah mo, jong nak welek kai lesiang lane, kumne
amri lada pa pan IAP ka advice gue lada fi pan le kini iki kambaro em sim ko wegi gitar sa bu interest biala de angta sa siam karno ka music kolong ka ba don kame fi pat fila pat clear ro bade iki baro lada fi long interest ba ha music dengan siam megane ka advice nga aji mento yo fi te lada fisio ba kane ka jing ai advice junga la ne ka jing tu junga fi kolong pat ngam tu ba sa siam ya kane baro mo boleh sipun te kum tahi am muslim siu Your